Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achhiar tu silian sang puya Voina Aizawl Municipal Corporation in than vote thaka vote za somruk pathum point paruk pahni atla lunglei khopuya Municipal Council din turin rodna siamani to thu voin khan UDNPA changtu deputy chief minister puton luyan soi Jammu and Kashmir Ladakh Union Territory timaso na turin union budget sangni somni pakhat somni pahnia sum thathem takda ani Madhya Pradesh City Huna Bas Sola Mi Somthum Pani Anthi Aizawl Municipal Corporation in Khan vote thak chu Voin Khan Borok Monam tak noya nei ani a Shria Thechina Hen Thana Hen vote za samruk pathum point paruk pani ata ani Tuk in Dar Sari Atang Khan Aizawl Municipal Corporation AMC in Khan vote thak tranani a Shrileng in Kaidar Lo Tura in Kaishwana Zom Chungin AMC Huam Chung a vote thak ani a Tuk in Dar Sari Khan Chief Minister Puzoram Thangan Ward number Pathumna Ramhun Venglaya vote thaka Chief Minister Chon AMC MNF Sorkana CM Turin Anchaknge Beseiti Asoya Sorkar Lai Mek An Nibaka in Than Mason Tak Parliament in Than Assembly in Than LADC Local Council Village Council in Thana Mipuin MNF Arinna Anhat Zela Alana Wangin Tuntuma Po Hian Chaknge Anin Beseiti Asoy Ani Chief Minister Puzoram Thanga Hian AMC Ward number Sompakwa Ward Mutamber Mainilovin Ward Sompani Sompatum and Laklin Te Arin Tua Soibok Ani MPCC President Pulal Than Hola Chuan AMC in Thana Hian base in a sang tak an Thule opposition party ni Chungin Chaknge Anin Base Ti Asoya Atira Trangin Voikhatma Anta Silngai Lova Anta Trang at Zokani Ati Pulal Than Hola Hian Zonas Hangin Abial Serchipa by election Netura Din Tumna Anelo Thule Kumu Palam Ani to Wanga Din Tum Tolo Ani Tua Soyani ZPM leader Pulal do Oma Chuan Tun AMC in Thana Hian and party chu Danglam Big na Rio Oma Asia Tua Soya Kumin Tuka Melthar Mutamkum Alom Lo Thu Soin an candidate Tamzok Tele campaigner te chu politics tu nula dai ngai lo le party ruichin Kharawin ala bol at ngai lo anni ati Pulal do Oma Chuan politics a mithar mi thale khotlang ta na mitang kai tak tak an fe chuak mu tur chuan politics a har tharna alantir ti atilang atia ZPM party chu base na sang takle hlim taka party thokrim ber ani thu soibokani AMC in Thanna ward Sompako omin polling station zani somsari paliya oma vote thak thai hun chung hi jingdar sari atanga tranin taidari thleng honani a darlia in Thanna hung chunga omte chu vote thak tir vekanni AMC bill Sompako in Thanna tan hian vote nei mi noi ni sing khat sangriat zaria somsarin oma mi pa voter noi khat sang ni somret program he che voter noi khat sing khat Sangriat somni porokan oma ward of voters tamber chu ward number somporiat na ni in voters singkhat sangsari zanga somret pangan oma atlemna ber chu ward number pariat na ni in voters sangsari zani somthum panian omani venglui tu chu polling station of voter tamna berani a vote thak thei mi sangkhat za somko pasir omin PTC lungver chu polling station of vote thak thei tlem berni in voter zathum somser pariat an omani hen thanna tan hian rorela MNF chu MBL sompako an chu kim veka Congress ta ZPM point bill zongzong an chu kima BJP chon bill pakwa candidate an da a hein thana chu tu zongzong hi somruk porukan ni tuntum hi AMC in thanvoi thumna ani AMC in thana vote ta te hi Pachunga University College venga chhirani anga vote ta te hi naktip ningani chommadar soma chhirtanani ang tuntum vote thakna man ro ta hin electronic voting machine man ani Lunglei khopuya Municipal Council din turin rodna siamani to thu Voin Khan UDNPA changtu minister Puton Luen asoi Puton Lue chon MNF party election manifesto municipality atheng anga din chauzel ani tur thu anoda chu ti puitlin ngei antum ti kan correspondent na komna asoya tundin huna department lamin rodna asiam to thu le cabinet memorandum po bot sai fel to ani atia tun financial year thara hi chon cabinet athelua an pompuina an be seiti asoyani Puton Lue chon sarkarin AMC ti mason zel antum ti soin chumia tan chon thoktu te online dailo wangin a thoktu te ti punpo kumsang ni sampako khan sarkarin post somko prokasiama no kha the vek ani line covid awangin no kha the ani tari lova kumthara hi chon no kha AMC sarkarna ti puisuya a thoktu te baka ana tho tur te po pek bel cha antum thua soi tuna hian AMC a subject somporet pek turjinga pathum man lan lova heng pathum te thoktu tu te lak felani phot anga ya chumia tan cha sarkar ain bo sai mek ti asoi bok ani
tukin dar thum vel khan lung lei puk pui venga pubi ming than moi vok bulna hmuna kang mai chuakin vok no te man rol to somni pathuma kang hluma vok pui no hruai pahni po an dam zo be se om lo khopin an kang pubi ming than moi soidanin vok no te te chu an ram deuh to awangin electric bulb watt za chit sakin nizan khan anin lama an hosana jing dar thum vela kang mai hi chuak tanin thenong khoveng mitlom ngai ten theltumin na satakin an beya khowan hnuwa an thelmit thei chawani kang mai chu tan na hi riat ni chelo ma se vokno tein light bulb ti thlain abula saib akang nia arin thu farm ne tu pumhing than moi chona soya vokpui dang pakhat enkol dam thei be somin akang tel bok ani LADC Chief Executive Member Pumang Hunga Chinza chuan sarkar ma sign thil tha ati chunjom tlak chu LADC chuan a chunjom mai ati Wain Khan Lai Autonomous District Council sarkar ma sign lai thalai tamjok te Central Service an lu theina tura mala tura adin Financial Support to Civil Services Aspirant Committee ten Delhi coaching class culture thana hun CM Chamber ania Pumam Hunga Chinza chuan zirna telovin ram masonna om theilova lai zinga thiamna sang jok nei an pun chho deuh deuh chu LADC sarkar chu na du berani atia sarkar in thakin ngai poimo zong le malak du dan te nang loma se sarkar ma sain ramta na thil tha chunjom tlak anu chi chu tuna LADC sarkar chuan a chunjom mai bak a ti takzetin angai venani ati tun sarkar kumkalaya hian hripuileng awangin du angin malaka har thu sisakom shruai du chuan an soya tuna hiam civil service exam ma chon tura in bo sei tura mi pathum than chho de chu Delhi ya coaching class kal turin an tir dona an sen so jong jong he LADC sarkar chuna tum sak don ani lunglei thalai pol te chuan Aizawl le lunglei inkar kong pui abik takin lunglei district chin kong chhelutuk chungchanga asiam to company Bavia project manager pu horendra kumar barua an hmuwa project manager hian thoktu anin del owanga kong siam na chu chakthe ni lo thu soin heba ka hin sarkar nen anin rem siam na march som panga sang ni somni pakhat ma a lunglei le south kang hun inkar kong chiri siam thazo vek tura thu an thun thu soini lunglei thalai pol shoi du de chuan march som panga kong te hi siam that zo vek ani le ni lo an fin fia tur thu le anin tiam anga an zolo chuan lunglei thalai pol de chuan an thiam dan anga malak chun som ve an tum tur thuan soya Bavia project manager hian hawlung le sekhum inkar kong bik chu an siam ve don no thu soya a chan po hawlung le sekhum inkar bik atan he Mizoram sarkar nen in remna an la nei ril owang ni in a soi lungle thalai pol soi danin lungle lam hi then zol pi atang hian a chebikin kong khwar atama tun ma tang po in kong siam hi atlo ngai lova tun den hmana hian puk puile tlong bridge inkar chho po kong a chhezual ani Chanchinthar All India Radio Aizawl tanga puan ani Jammu and Kashmir le Ladakh Union Territory ti masona turin Union budget sangni somni pakhat somni pahnia sum thanem tak da ani tun haya COVID-19 awanga e badin munhar sana kara sarkar lai puichon ramchung huntin masona turangai tuarenga Union budget sangni somni pakhat somni pahnia po Jammu and Kashmir le Ladakh Union Territory tan abi takin sumarwa mana Union Finance Minister Nirmala Sitharaman budget phatum khan UT thar pani tan hian Narendra Modi sarkar chon angai poimo ti asoinon le a tun budget a khan Jammu and Kashmir tan big cheng viable che sing thum le ja seri somnga pasari dan ya hengzinga cheng viable che jani somsari pakwa hi Union Territory Disaster Response Fund tan da ani a cheng viable che sing thum le jali somsari pariat chu masona sumatan da ani bok hetila hian Ladakh tan hiam cheng viable che singa le zako somnga pariat da ani a heta tang hian cheng viable che somret pali hi thingtlang ti masona turatan ani a power sector tan viable che jani somni pali public works tan cheng viable che somru panga civil aviation tan viable che somnga panga le tourist sector tan viable che somthum pani dani a zirna lam ti masuna turin le a Central University din ani tur thu budget a hian tarlan ani bok ani Madhya Pradesh city huna bus se sola mi somthum pani anthi thudon danin bus a hin mi somnga pali an chuanga bus hi tui khwa atlaluta a hmuna SDRF 10 chanchwa na thokngalin mi pasari chu an chanchuak to a midang zon na thochun zom mek ani State Chief Minister Shivraj Singh Chauhan chuan vandoina thi de cheng noi nga thoralan ni anga ti a Chief Minister and District Collector le State Minister pani Bengalin CD hi amuna tlo a chanchwa na tho vilpui turin ati ngal ani Khwalzinpur bus che swal hi CD atanga satna pana tlan ani Chanchinthar cherti topna na tlang pui Voina Aizawl Municipal Corporation in Khanvot thaka vote za somruk pathum point paruk pani atla lunglei khopuya Municipal Council din turin rotna siamani to thu Voin Khan UDNP changtu Deputy Chief Minister puton luena soi
Jammu and Kashmir le Ladakh Union Territory ti mason na turin union budget sangni somni pakhat somni pahnia sum thanem tak da ani Madhya Pradesh CD munaba se solami somthum pahni anthi chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani